Kani kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu setas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor yo jingkot hadu sispa san phon riu ngut ki ba pang COVID-19 ha ka jala Meghalaya nin kasngi ngat sau MLA ka phulbari rangkat sau phawar ngut ki bai pat ha ka jingpang COVID-19 penbana umentu rangba ka Meghalaya ukonrat ke sangma ya kamang pisa ka bahandriu point sau crore tingka na ka banta ban maramot bat bujli ya ki pipe balarim bat ki feeder line ha maulai constituency bat dang yai trei ka sarkar ban penklan bat penbhai ki lat ajing sumar na ka banta ka kot ka khya ha ka jilla ong umentri ka kot ka khya ka Meghalaya uba AL hek ka Meghalaya nin ka sngi kala don sau pho arngut ki brio ki badang yo thma yo knyang jingpang coronavirus ka balapan kiu ye ki jingdon ki active case cha ka sia ja laispa sau pho lai sispa san phon reu ngut ki brio ki lakoit na ka jingpang nin ka sngi bat ka jingdon ki brio balakoit baro kalong sia jar nyospa khan reu ngut kat ba ki balaklat pat na ka jingpang ki long khat nyongun hadin ke jingpet bnya lapanti kana bau MLA na phulbari USGS tamul mominin ulangat hagani ke jingpang ha Tripura sa kumbah ndeus pas arpo prangut kibriyo kilangat ha ke jingpang COVID-19 hinen ke sngi dakine ke jingdon kibriyo kiblayo ke jingpang kalong khamre wajar sispa san phonyogut baro layathu katanat ka koit ka khya jong ke jalla Kejiyap kibriyo ru kalakiyo sa kasispa san po arngun hadian ba salayngut kinong pang COVID-19 kilaklat no. Kejilla kat hadu menta kadon ndriyo hajar ndriyo spa sau po way ki active case kandai hajar lai spa sau po ar ki balakon bat ar po arngut kilalait no sa kiway pat kejilla. Ha Arunachal Pradesh kejingdon kibriyo Gibayo ya kejingpang COVID-19 kalakiyo siya kasan hajar sispa prapongun hadian basa sispa prapongut gibriyo kilayo ya kejingpang layathu opisar katanat kakoit kakya nin kasngi kumba sispa arpol sangut gibriyo gibilayo jingkoit lapalait no na ki hospital hakala sing uplay kejala Arunachal Pradesh kadon menta siya hajar sanspa inyo pon riyo ki active case lahajal sanspa khandai pon riyo ngut gibalakoit na kejingpang bat gibalaklat kilong prangun Hasekim sa arpo khandai ngut kibriyo kilayo e kejingpang COVID-19 hini kasngi kabalapan kiyo ye kejingdon kibriyo bangat ha kejingpang siya kasiya ja khandai spa saupo layathu ka IEC officer kasonam bhutia hinin kasngi kasekim kadon menta san spa laipo pra ki active case kat ba siya ja lai spa khandai pon riyo kibalakon bat hnriyo ngut kibalaklat no Umentri rangba ka Meghalaya ukonrat ke sangma nin kasngi ulapan bana ya kejingmang pisa ka bahandriu point sau klur tengka na kementaban maramot bat bujli ya ki pipe balarim bat ya ki feeder line ha maulai constituency ha keji kendo ya ki officer jong katanat PHE bat ki waide ki nong don benta ha ka bala don rengkat ru UMLA ka maulai constituency uba PT saukme umentri rangba ulong bakadai ka kamram jong ka sarkar ban pet bat pentikna ba ka jingsam leng ba ki pipe ka poi shabaro ki tliwing ki badon ha ki jaka nong kendong bat leng ba ka jing pentre kam ya ki program bat ki scheme ba pher ka sarkar pedeng bat ka sarkar jilla ki la persyang borba ban pentama ya ki kor ki bor ba day ba ka jingsam ha ki jaka sor Umentri rangba ula pentip ru syapang ka program jong ka sarkar ka badang yat menta kata ban penpoi haman lagi tliwing hanong kendong lengba ka Jal Jivan Mission Umentri Bapet ya katanat Information and Broadcasting ka sarkar pedeng Prakash Javadekar ula kentu ya kinong song bakin hikay ya ki marjan marpa ki bam nang tho nang puli kumno bakin puli bat tho Hau kerwo bula pa nin kasngi lang ba ka social media ha ka jing rakhe ya ki International Literacy Day umentri ula kentu ye iwei pa iwei bakin yishim bentalang ha ka ban pen urlong ya ka jing angnot ban penlong ya ka ri India ka ri ka babaro kinang bantho bat ban puli Umentri Korbari u Amit Shah ha ukerwo ba ulapha ulong ba ka sarkar NDA kalapan kup bor ki khanna bat kala yai trei klemshong that ban penya chaprang ya ka jing thmu ka jing nang jing start ya baro lengba kila trekam kum ka National Education Policy ka beti bachao beti padhao bat ka samagra shiksha abhiyan
Kasoka Nagaland hanin kasngi kalapan bana shibon kijing pintin sort yaki kandon bayade bakajing pang COVID-19 bakan thup yaki kandon jing pinkerpang nakabanta kitu kipawan phasha ke jalla nakiwai pat kibanta jongkari bat ki kam bayade bat karep karyang yakani ka rai la shim ha ka jelang jongka high powered committee halor ka COVID-19 balapin ya dong mentri rangba nepi rio Kasoka jala kala thau yuru ya ka strategic economic committee kaban ajing mut halor ki kendon ban shim na kaban taban kentew ya ka jingpin mi ya ki marrep kawai ka project pala ajing mut da ka committee ladap ban pha shaka North Eastern Council NEC na kaban ta ka jera pisa laong umentri neiba kronu Home Secretary Kajala Wabijit Sinha Ulong baya ka Standard Operating Procedure SOP kababanya nsapalait haki kandiat singi banwan. Kani kadai ko All India Radio Shalom kabon lam shapi ya kubor. Menteri Ketenat Kokot Kakya Jongka Meghalaya uba AL Hek hanin kasngi ula pentim ba kesorka jala kadang yai trei ban penklan bat penbha ya kerukom ajing sumarna kebenta Kokot Kakya hapo ke jala Hadirin balawai ke Jialang bala penlong leng ba ke video conferencing bat baro ke Deputy Commissioner ba ke District Medical Health Officer Menteri Ulaong ba baro ke Deputy Commissioner jong ki Katwei tali ke District ken long ki Chairperson halaki jong ki District ban pej bat pentre kam ya baro ki lat kelenti na kementa ban kenteu kerdan ya baro ki PHC bat CHC kentup ki dispensary ki badon menta Ula benrap ru bagi sorkar kalamang hinyop hausan kelur tengka na kebentaban kenteu kerdan yaki bat penbha yaki lat ajing sumar Shu ulong badon kam yaki jia treilang kebaklan bat baro kinong don benta bat yaka kam pentre kat yakaba idon kam shua Ka Bharatiya Janata Party BJP ha Meghalaya kala penrem ki atli ki Autonomous District Council jong ke jilla halor ke jingpendon kam bakla de ki kelur tengka ya ka pisa balamang hapo ke Special Assistant Grant bat kala dawa badai ban patokit ha ke CBI Unong yalam ke BJP jong ke jilla uba Ernest Mauri nen kasngi ula pentip baka pisa bala pelat chaka Khasi Hills Janta Hills Batgaru Hills District Council hapo ke Special Assistant Grant kadai na kebentaban kentiu ya ke roi kapar ha ki jaka bompat kiu shaprang ha ke roi kapar Henry Ulong baka Janta Hills Batgaru Hills Autonomous District Council pan kila pendon kam bakla penban ya ke pisa Halor kani ulatho syakatana pisa tengka jong ke sokar pedeng bakan thong ye ke kan hun tokit jong ke CBI khenang bakum kini ke jingpenon kam bakala ken jashu hadin habut Ka Martin Luther Christian University MLCU nin kasngi kala play ya ke School of Social Work da ke jing thmu ban pedang ye ke jing kala ke batmai bat wanra ke jing ki jing roi ha ka liang ka rukom a jing hikai bat jing yo jing hikai ka thup jing puli bat ki mat ki badon banta ha ke jing long jing man jing he jing san ka long briu man briu Habakran hakajialang ka Miriam Samuel jong ke Department of Social Work Madras Christian College kala ai kublai kitbok kitwyang ya ke MLCU ka bala shim ya ke ni kasinjam ka badang long thammai hakari India kala ya ru ya ke university ka bala bu ya ke ni katanat jingpuli lang baka thup jingpuli ka babanya bat shai bat ong baka ni ka dai ke university ka balai hakathan chate lam mi ka bapen mi yakum ka ni ke jingpuli Ka university ka lara khiru ya ke jingbu ya ke jakawat benya ka bala ai kateng ya tailang na kebentaban pentelun ya ki kam ki jam ki bia dai bat ke jingwat benya Laingut kinong Nigeria ke bala suba ba kilowan poi sekari India da ka bayat bi an ling ba ka kaput India Bangladesh kila syakem no haki pulit ka West Janta Hills District haka shnong tlu movie ka bahapo ka Amlarem Subdivision haka la sking blay u Assistant Inspector General of Police uba Gabriel ke yang rai ulong ba kini laingut kilawan rung syapo ka ri klem ki kot kisla ki babyang bat la sunran lang yaki da ki laingut ki brio ki badai ki trashnong ki pulit ki dang penlong ka jingtokin yakini baro kato ko kubo kalakut na All India Radio Shillong hakapo prabajeng ini soba ka Daily Station na kabanta ki kubor kani kadai All India Radio